sarang ceburang di tiang dewek di tiang ketengah genine ngapungi geni dan padam di tiang tulus talar padam bengayang di tiang mekiles abos-bos sesampun wenten dewasa iriko di tiang metulak tangkir ring Cokori Dewa. Nah kene pai depan paman gelas suaranya bakal mah bisa lah wes sangat pesan Ido Yaji nggak kadang lagu te paman dak dipanjang sampai walau yang gelang kopi kayan ban gelang belok iya dia sun gelah nomor rago alen ne Ido Yaji aku nak merago sisu dong udah man paman bakal ngayunin pari unokan dini Ido Yaji pemakas gelah nak ketole pak Ratu Duagung Nabi kepi kenoh di tiang kantun dereng puri kaleng di tiang medewek parakan rasa Cokori Dewa wareh hidon ake lingsir nenten ke arsa atur nenten ke aksi kadilingi Cokori mangkin di tiang aturang pemarga sampunang ring di tiang sampunang ring siro-siro nunas kanti Ido Sang Yang Widiwasa nunasin yen sampun Ido arsa sadio Cokori Dewa muda nenten inge ledangan Duagung di tiang nunas mau pamit laudang mere banggelang paman bakal jejak ke kantor dini di puri makawinan las paman bakal ngalin gelang boyo sapunika Ratu Duagung kadi perabot puntul sampun dewek di tiang nenten ke arsa napi raris pikenoh di tiang malih nah Nyai Wang Jeron bener deh Nyai ngiring Ido Duagung dini nah merasa nyen kengken pemutus baos Ido benjahan ditu maro Nyai ngewang sitin bener ditu jeneng ado galah bener kalau mejumu ngayah ben ken Gustenyi bener ingih ani ngasapunika durusan Gusti Sangke mohon ampura yang sekian di tiang Ratu Duagung di tiang penyeruan Kalintang Tamet sak maka tegi aku pasti yang nenten dadong santok di tiang pacang mepung atur turmaning pramobelo ringangan palu Cokor Dewa Ratu Duagung langsung bonyer papi kayu mirip buah bedungan lecur nu masih jelemo nenen lek dini mula Nyai jelemo doh-dohan kapin penyanyian belah tadi jelemo apa toleh Nyai izin kelingkengan nur toleh Nyai Haji Ceng dados saraso ngepek liman yang mana tangkel aja nak sabun api Agung wih Unan tangkah cinen unas lungsuran di puri siat sing tenado banyak mejalan bayun cigong nih tole puri nyene di puri sinah manusia pantas nenongosit ne ada buron alasan dado lincak-lincak mai kenatar puri daune jai pinaka juru boros borosen yang seng mati bancai soma pianak dekat kecucun cai nene meglang benah camputan gelah tu mekejang jalanan lugro Ratu Duagung waluyane Cokori Dewa mudang jagat muridone yen titiang manakin rasa linuh gempa raris purine wiwit sangkanin raja ponoma saking korepan sane keniang palu Cokor belas raris Ido Yaji ngarseyang ring linggih Cokori Dewa nenten ngaturang belas mangkin titiang mas yen palungo Cokori Dewa nenten ijen titiang Ratu bocol raris suwejat ibu tumen Cokori Dewa ini Cokori Dewa nama pikayun becet-becet tu aku kengken tuh dua cai matur man saja cai nyangklakan gelas sebuah dibucu cai ngatkakan paswetan Gusten cai na tekening gelas ke dong nang tegarang ingetang moseh nyen cai nyen Gusten cai ne
di jagat dopuro. Tur maning. Adane ibu agung belah mau kawenang sedo sangkanen yen. Yen sing mules sangkanen Gusten jana ngabalaksana berak. Dok kapan presiden ibu wakine bakal presiden ninggalin Maluna. Yae. Bojo latur di tiang nasareng linggih Cokori Dewa. Sapunapi dong becik atur di tiang. Wiwit sangkanin Cokori Dewa di tiang ijen Pomardi. Mangnone becik tuwa di tiang. Inggih. Di tiang medrebe mana? Sapunapi bos Cokori Dewa. Di tiang tata dan pajarak kang ngopi driki. Nang ngopi kayun becik. Cokori Dewa sapunapi. Ente kang driki. Becik Pomargine. Oh. Caran caine jelek, pejalan gelah gitu. Nah. Cai mengelah bener. Gelah mau sing ngelah bener. Ne bener gelah Sake wala bener caine denyen milu anggone gelah ngangon nah. Hei. Kana kelano. Tuwak saja nyai mapet tu. Nyak cara senggak. Cara bobotoh kemar siap nyai. Bentet gargarinnya bulu galak bener nih. Bang Presiden nyak ngedik ngebuk. Hidapnya nih kengken. Dadi caru. Dadi bangke dini di oh. Kengken. Mara omondok meja pancai ini. Mara batak dadi bangke. Ada nih Chandra Kirana main lekat ke jaga kedua bakal ngantos sang mati. Sake wala malu ada kendurian. Yang sangkanin nih wake bakal masin mati misadio. Kakin jelemoi sekar. Kengken hidapnya nak. Ya kinceng yang menang di sini. Das mengkaplok peleng na menang. Gusti. Kengken. Sake mau nampura yang sekian titiang. Saya waktu buron titiang rengangan Gusti. Sangkaning siro. Nenginaren pikayonin. Dong. Kaleh ganti warnan rambut Gusti ne. Putih kelawaning selam. Yang dia munikannya sering Gusti ngelungsur ajangan ngirikiring puri. Dados napi kemantan ajangan punika. Nenten dados pikayon. Dados bacin kemantan. Patah talau. Sekali Gusti ngelungsur ajangan ngirikiring puri. Lungsuran punika. Sampun mejantan medaging ulam. Ulame punika. Talar mejantan medaging isi medaging tulang. Yen wenten tulang-tulangne dados utang Gusti. Yen wenten isienne dados ajangan Gusti. Dan patah talar sekali puniki. Wicarane sane mangken. Nek kaon kacang tuweten Gusti. Punika pikayan Gusti sane mau tama wasane Gusti. Kengken tuh. Bah. Wayah petani nih. Cicing ni sekali. Yen nyai nak apa ini? Aden penyuruhan. Yen mana apa? Aden para Gusti Agung. Ha? Dong luung banyi ngepelak-ngepelakan penuh. Isin ama. Tulang nek kutang. Nenten Sayuwakti asa punika. Yen nyai apa ini? Aden teki aku pak tolong ini. Sayuwakti titiang wantah penyeruan. Sakemon titiang penyeruan. Yen ten titiang sanengangan palungguh Gusti sira Gustiang. Nah. Wayah hang bawa petani ne. Bener sing kodak bat. Petani ne wayah tonton. Mendingan ngaji kupen ninon. Ada Sapunapi menawi sekadiri kering pejarakan. Yen wenten anak ngomong memunyi mulan jet saneningahang sapunika. Yen kasaran titiang matur. Dados salah fakta yang sekali titiang. Bos Gustine nenten jak kupen pacangan titiang mendingan. Niki jet ya masih kon mendingahang. Nyangsan persango dewek itu. Nah, cicing candor kedal. Cudat, bener sing nyatu pangliu tekin deweknya ini. Cai bedek ngeras tekening gelah. Gelah bedek ngeras tekening cai. Nah, maronyat betul. Wiwit sangkani nerajo pono mahuli di korepan. Lakar ngadak
jiwa manje ke awak jambong kuning. Agung. Dan nyentai salah tampi. Sing jesang kadang mulai-mulai nenek bakal kokohin gelah. Sake walau benahi bakal pat dinihin gelah. Itu dua agong sudah meruntung buat ada jalan. Den malu den dap. Apa pandat ci ajak ci benomai. Ci karma peleh bene cinu sadio dini memarakan. Kaledeng ang cini ketok-ketokin beno. Awak-awak Menawagang kengken. Apa kalau sebakang ci? asapun iki Gusti. Sapun nepi kengken. Di tiang nasi hijau, mano kantor di dodong istri. Chandra kirano nyenang. Kita kengken kau bener dunasen ci. Sampun nguruntung buat Chandra yang dana Gusti Pati Agung. Mano nyedang di dodong istri Chandra kirano. Sampun api antuk manggil. Dijo ci manorto kene. Di tiang sampun boleh ngincak. Saja yol saja. Saya waktu Gusti. Aduh. Nang ada yang malu. Bener sing mencelegakan dan ampi atur ci Bang do caro sengake. Cai sing bani nuduk ne jelek. Ngale ci kanti bener tunden ci halo kal pangelah kena ci majalan menci ne mo kedua bani mati kal nyinayang bakti akan linge do dua agung istri Chandra Kirana. Purun bagian tiang. Dap Tiang. apen ci kiolien keto cara atur kene bener mewangsit malungan tenen iban cine pang cai tahu ken unduk edipuri. Dua agung biang ne uli penjara kan biang kualon dua agung istri. Apa kaden cai tau? Makin mun. Iki sampun ke mana untuk di tiang Gusti? Sebilang nampak itu dogong lingsir yang itu dogong biang penjara. Saking penjara kan. Cak bro mangken metio sing kayu itu dogong lingsir sampun api pun iki. Citen ngintip dua agung biang di do mesira me. Pun api. To sinyang ido tape ido. Apa misi do rajahan lan. Ini tapi ini, lagi napi ini kok. Oh, Kanan ini tiang. coba misi rajahan leak bundul lan. Atuh. Kalau to beli tang ido sinjang ido aksen ido kendo dua agung lingsir. Jak ngetor bodo dua agung penjajah ido. Oh, sing buku cumi jayu. Rajo cara rosin. Benar sing bang cicang pak kena rokong biang. Ini sampun api. Yen jani ci. Lakar makena memaling de dua agung istri Chandra Kirana. Sebanen an tengah lemeng cara atur cipang do ido yang alang sedo. Ini. Ketil cikal ke kene nyen ngelemoyo kemo jani sekonden kalau memaling itu ci luas malu. Iya, bagian di dia. Kenapa? Karkija cine. Kita di dia. Apa nggak cim lain? Maro dingoh ci luas ci bom lai be nang pakang iban ci. Ci kemo ke sedro. Alih kang ibu tanah semo tanah setro di pemune di penuhnya lanak cerik apa di pedana mana rare itu alih yang ibu tamat. Aduh. Di tiang ke sentro. Hah? Aduh. Kacang klion manggil Gusti. Kena ci kengken. Sebelum iki entong e. Nggih, di tiang ke sentro benyang semang bagian di tiang. Di tiang pun ke sentro. Weh, saya matur kena nek Gusti Patih. Sobane tengah lemang nih yang tinggi sireng dia dua agung istri sedo. Bemani semang aja ngalih tanah semua. Saya subuh sedo bolayon tepuk jai. Kengken kena ci matur ken bener. Maro ci nelik matan ci orang bani mati. Asang di tiang mati kini tope. Nggih. Yul. Dia. Sambil nganto sang nyaman ci yoi dap-dap. Ini sabun api. Ajane ci malu nelok kemo ke Jempang. Nyen ngemit de dua agung istri ne inganan kal memusuh ken linge ido. Pemakas ken cai ken beno. Nyanan sajabo nene makemit. Intip itu aje nang masih ada nak tekau ne leanan. Bagian di tiang mereka jadi.
Man kengken yul kengken. Sami pekemete penyeruan para kan. Ulas pun sedang leplap dan Adane Gusti Agung ada di tu. Wendan Riko. Sampun. Man sajabo nene pulas nene sirap orang Cimaro. Adon ataka. Wendan Menyen to nyen musuh mirip. Nendan Man nyen. di tiang. Gaplok bungut je. Oh, Jani ne angon pengimpas-impas. Pang cai beno sing kedaro memaling ida. Bilang bucu cocolang tanah ya cocolan jangan canang ayah bang. Bilang bujur gimana? Oh. Mantap. Kalau nyang ji. Jemak naik jani berarah kang. Ida orang pangsing kedaro. Hei, Donya sambuang. kalangon siapa ben yul? Mangkin. Cai tengah lemang ne cai kemo ngale sure cai ngale tanah semo. Ado ne bisa ngeliat sing bani. Takar ngojok cai sure cai subuh ngabo pemimpas-impas. Ben mani semang cai bale tahu aja kemo ngale. Aduh, sekan Man sinawang yul kudiang jan itu. Ado mesti pemapas Do sambuang ngonyang. Sure cai lakar ale ben mani semang. Sop tanah semo ne bedek sing mesti ale apa ale ne. Cicak makan Amat lengo ci tu neng amat tanah gugun ci munyen nyaman ci. Me we. Ya ka jempang. Menang Ratu Duagung menang. Bangun naik. Bangun. Sing tadi gitu anak mesare. Dijajah abis yang nih. Bangun aja kamu guys. Wah. Pakai beli pakai muda. Iya mah teman deh kalau ngudiang aja. Kini Iya kena lembang ada kayak penting yani ajak beli. Benar. Sireng ide Duagung istri. Sekar masih bareng mau pamit uli dini. Yanu sekar ini di Jepang. Mati sekali di Duagung. Sedo masa kedo kena beli. Ada kayak gede nih cek. Oh guys, bang di tiang. Ada kayak penting ide beli. Bangun ajak beli. Bene akan si melitang kaman ngajak megahe kadang ngudiang polon. Paman. Titiang. Dong udah mentengahin lemeng. Ratu Duagung iring megingsir gelis-gelis saking puri dan sapunika. Megingsir Sedo gitu, Jokowi Paman. Dewa sedo medilar dumun pangtan pangke hino ring idona alingsir. Ngedepai depan pamane. Bakal ngaden kena uli dipuri. Bang dah kena sedo ke depan Inge. paman. Bakten pamane dua sungsung. Suun kelah di papan kelah. Sakewalan ne jadi dari kampesen kelah. Apa mau kawinan? Yeneng suku wet sangkanen kayon ide yaji aku. Bakal nyedo yang kelah. Deja kelah bakal ngale mama nane mau tamu kini. Kepang kelah bakal Duagung. jalan bibi ngadu aku istri sampuna. Dong lipio kordewo ring bawa sering titiang. Wikan mau sang ido yaji dan neling ring rago. Tunggu diang mangkin juga dewo metulak dan neling. Yen sampun nak dan neling. Keliput antuk gunan biang kualon juga dewo punika padah ring anake rangsang ring anak budo kediring jabo. Tunggu diang nak rangsang duo tang cukur dewo. Kordewo sarang rangsang. Iring-iring malipidan neling ido yaji ring anggo. Kalau iriko titiang iring kordewo metulak. Rai ide yaji aku. Kau susukan ban sabtu di miro. Satri punya nyelahang itu. Nah kengken nyobai-nyobai pamanan. Inge iring mengisir yul. Iya. Busana nih do jemak malu makajang. Sampun samian niki. Tuh apa abang si atau kasih gede. Beras sampun mendaging niki. Hah? Ajangan kelapo. Busana anda Duagung samian. Menene yo penyeruane nakal ngiring barang. Apa? Pengangon yo. Ya coba jemaah beli malu nu sekarang. Iman ke kamar sih.
Adi penyemune klano kak jemaah. Atuh. Deket sudah. Nyelek klano kan jemaah dikiol. Bo bakat ada ken si kena ben sing ingetin celana ni sekarang. Sampun tak serahino panggih tiang lananipun. Jaruh bungut cie. Beda. Udah beli aku. Ci makemit ci si durinya nang. Semilang majago. Ado nak ngedut ci ngelah do mana tau. Beno paling malu. Do marap ke malu gena. Iring-iring wago memargo. Yen subo nongos timpale awado nak mepincar not siapa. Kentan rau kentan mana di tiang? Dijone suka mirip paman Ratu Dua Agung kemana duk di tiang ya dia sun wengi. Puniki jantan sampun ke dewa iring di tiang rauh ring penepi siring. Kewentan kono. Tapi siring di suka. Ingat. Wih taruna kang Jo ni lah karo. Hah? Jo ni. Ini abang-abang cara nak camping gini. Saya ngelak kan si pedo soleh-soleh. Meme jadi nih karya anang ido lingge karya anang pono. Tuh, mun dia buat taruna. Cetes sampun kena hati. Ini bakal ngepon. Bagi margin dulu. Iring-iring Jangan bago nyakit paman. masanakan ring sor taru rien. Ares. Tadi paman rakat kliket kengkene Ratu paman. Dua Agung. Di tiang jago ngiring dumun. Mekario lingge kordewo sampun putus kuanten ledangang di tiang mepamit. Pacang metulak ke karang kepatihan inge. Sapuniki Dua Agung. Inge. Yen di tiang iring kordewo sarang iriki. Rasa durung tatas raino jagate sampun iyo renaring puri. Mau sang kordewo ical. Aloh anakin alih dewek di tiang. Sing lenan kendane Gusti Ano melai bang do Dua Agung kenawanang. Dane hilang, do Dua Agung istri masih ical. Tapi malah membukti di tiang rares ngiring kordewo. Yen rauh prajurit duwe saking puri ngerejak kordewo di tiang iriki dan ngabong pengiring di tiange. Tuh, di tiang mangda uning ring kuen tenane ring puri. Wandan sampun langsung meneo di tiang nangkil yen sering-sering. Sanjone paman pangsido nyen main. Inge. Medan pengetut Jangan bawa paman. Dab bang ibo. Eling picang katro mriki Gusti. Yen muni ramen banyak ini di koripan. Jai nggak setato len dogen. Kadang dap-dapang nak kawa bakal tangkil. Cilakar kijo tuh. Dino ne jani man sing jang tangkil ke puri. Ye, yen sing mantagel kebri lakar kijo. Jang bekadong mau janji mau balik ke pesta seni. Ci mau balik ke pesta seni. Nyen aja Cipol. Ye nyen aja. Nyen ben leneng. Menyen aja Ci. Duge. Oh, subong lah duge. Bot. Ye ratu. Ye bomo kelon ne ciseng dan ninga horto. Sing. Cang taro ten ngorto. Hey. Men sing ceritain ngorto di zaman dingah Cang. Men apa balik mau ke pesta seni. Ye di pesta seni mau genep ada. Mau genap dinak do mau genap. Mau genap apa para adol itu? Legong keraton ada. Legong keraton ada. Wayang Keraton ada. sing misi keraton. Hai, Dopeng keraton. mekajang isin ci keraton. Sing, Sing man. jadi nyen ya kamu mau balik ke pesta seniman, mau balik kesenian ini ada di Bali. Kemau tuh. Oh, paduan suara. Ada paduan suara. Oh, Aduh, jadi pangsing ngelak atine hah? lan melatih Latih yang udia. bene gaya jani Nyen aja ngeben. jak dua. Jang, Ah, jang senawang ben. ye sing nawang ben. Monto sai mau balik di televisi. Na ben apa gay? Ben unyil le. Ben
benunyil lah. Ah, Nek kengken benunyil lah. Saya dah balik di saya. aja. Nek kengken tuh. Iunyil, Oh unyil. ne bungut ne kembung tu. Ngut nek kemong tuh. Ah. Nyel Gak kedua bungut ci. Hah? Gak kedua bungut ci. Ketua aku biang. Hah? Kedo unyil, Menyencang di unyil. jangan diucrit. Nah, yang ketut kengken tuh pojumune pen di situ. Lah Pen, jangan eh. paduan suara lah. Ah, kene. Kengken. Neng no neng no neng no tang neng no neng dang neng no tang neng no neng no. Ada. Ah, Kengken. nya cara bungut boso-boso. Keto renci unyile sing ngigal to yang keto kamal nih. Hah? Neng no neng nong neng no tor neng no neng nang neng nat. Bang keto apa jen naik? Nah, jen bang keto. Dengdut kan isen nang dengdut kan. Dengdut kan. Neng nong neng not nong itu jen nong. Nah, Nah, mulai. nah. Nyel anak desa, Taat pada orang tua. nyel anak pinter. Kengken baca. Yeah. Si barang. Nah, sebarang gitu barengan. Nyel anak desa taat pada orang tua. Nyel anak pintar sudah besar jadi dokter. Neng neng nong neng not nong. Neng nong neng nong neng not. Neng nong neng nong neng not. Neng nong neng nong neng not. Neng nong neng not. Terus kamu. Nyak gitu. Nekang nengat. Nenyot nyor nyer nyolir nyar nyer nyat. Nyel tidak sombong, dia pun bukan pembohong. Nyel anak senang jika menolong orang. Nyoring nyong nyot nyong nyoring nyat. Ikan laci, terus nyong-nyeng kan. Saya so bilang suat gitu mau kamal sing. Seng len nyong-nyeng nih. Nek kengken jadi. Si nyong-nyeng. Kengken jadi. Deng donat dang dot, deng donat dang. Deng donat dang dot, deng donat dang. Dalolet neng ning, dalolet neng. Dalolet neng ning, dalolet neng. Dolot doleni, dolot doleni, dolododane. Bukan nasi, sembarang nasi. Di warung Tegal minumnya kopi. Bukan aksi, sembarang aksi. Unyil terkenal gagah berani. Ye ci nengil ci. Saya kaya dah. Ye ci. Bukan pantun, tapi lembayung. Kuda binal, Pak Kusir bingung. Bukan badung, sembarang badung. Unyil terkenal jagoan kampung. Ci ajak itu gak ngekoh ci ajak mau kayak. Wah, tencang lenci. Cak tata duduk cara gitu. Lana runu. Ya benar, keseng kita unyilnya makai kan mau jalan aja aku nyangki ngoyong enci. Cawan ya, nado. cawan ya, Yen ada bakal paitongan ngai pen unyil jalan tunasin tekini dan nak agung yen nang kelugro jalan ada sen. Oh, pangsing awak-awak nyanan kedukin nyanan sing gitu. Oh, mai tanggal we. Dado agung semua metangi nih. Wah. Santos malu. Sabar.
Cukup titiang anten yang sepemedal pelungu cokori dewo. Ya nirgama yang titiang. Tulio sekadi dosang yang semar. Maaf lemah nirkiring jagat kaurepan. Ratu Dwagong. Aing sesampun titiang pedek tangkil iri-iri ngajeng sareng nyaman titiangipun igangsar napi kewenten wacana buat pisan kati bering sikian titiang turus elen mangna titiang sauning Ratu Dwagong. Kini cai gangsar kaneng apal awinan gelang utus na kebuko cai pangsido parak tangkil diajak gelah saat ini sing ada len Napi wenta. pangada di nana jani ngiring pemargan gelah lakar lungone kejagat dapur Nabi wenten. Karyo. Lungo